Biyag ti tao. Nay, anyaman tan nakasako nga inyag mon, Mari Luseng. Naglalaok, Mare. Lata, landok, kan plastik. Gatangam man kit di, taiso pa'y abalunan ni Christian ijay pagadalan. Ay, talaga desidido ka amang paadali ti ampon mo Takas makita kat desidido mo't nga agadal. Sa bagay madlaw mo ta nagagut kun nalaing pa ijay pagadalan da. Naku namon, Mare. No kasta ti ubeng ay talaga maayatan ka amang paadal kun kuana Oray narigat ti biyag. Maikarigatan taadamot nga rod arapa apjay uping. Naimbag man ta saan nga umapal ni Jonah nga anak mo? Apay ko mga umapal, kat pinagadal ko mat iti. Ngam isumot ti nagdesisyon nga agsardang agiskwela, tamaki asawan. Dinak mapapasol, ta isumot ti nagdesisyon para itibiyag na. Wan matkit di Malahmod to nga rodan ta iskrap alakom tagatanga kon. Sa di naman ang tinapananda dya, Christian nanang? Adda klase na ita, apay aya anak ko. Apay nga minapagadalan nyo pa ilang di dya tao. Kaya't nangarod mo't agiskwela. Agbambanog kayo lang. Saan tayo matakapkapin di dya, Christian? Si kakit di mo't anak ko. Di bali ata saan mo't asadot ni Christian. Amo na ti tumulong kanya. Diyak amo kada kayo nanang. Imbes nga agrelax kayo. Saan? Anusan nyo katagtrab-trabahon para lang iti panagadal dahi nga ampon. Anyat gagaram aya anak ko. Bumulod ako may ti martilyo. Adda iti sigod apang iduldulinak. Ingkaalaan ijayon. Nayapayag, aga nano ka bakit? Napan kalabim mulod iti martilyo ni nanang nakamisod kamot ka na nagawid. Kasano mga men, makapasuron da dya, Christian? Apayaya. Agasam, pagadalan ka no kay din ni nanang. Siyak to pa mismo nga anak na kat sana nakaadal. Dahil to ka ngampunan. Naggapuan nga minda diyang ampun na ya. Ay na, ampun tay kumari na apimusay Gaputan na tayo, inala na mutan da dya, Christian. Sinublat na ngayon ampun. Awan lang arun makukwartadan, nangalapay na iti pakanan na. Huwag nga rod Parparigatan na bagbagi na. Dumagas ka pa'y man, Mari Luseng. Apay ka di Mari Paula, aday pagam. Nawaya kayo inton sa badaw. Aywan Mare, agbirbirok kami nga rod iti pakipurdiyaan may. Adam mo. Ay, apagi sumaray. Jay anak ko. Ipadalos na kanot arubayan da. Tadi da masangon iti asawa na. Agpada da abisi iti trabaho da. Sige Mare, umay ka minto. Kadwak di ampun ko. Sapaan minto ti umay. Malangaraw da ibagak iti anak ko niya. Wan Mare, isupay a pangalaan mi iti balunan ni Christian. Ijay pagadalan da, Mare. Nakitak mo't na nanang ken Christian ijarubayan da Hazel itay bakit. Ni, anya tararamidan da ijay ngay. Agdaldalos namat ka ni Christian. Mayat pa iti kakatawan da. Ay, makitang tangdan daman na tapno dala maitid na kin ni Christian. Ngarod imbes asika nga anak ni nanang ti agnomari ti pagrigrigatan na. Saan? Tada dya Christian mo't ti itrab-trabakon na. Nagswerte na talaga dahi dya nga ampon. Pangasim man, Christian. Di mo gundawayan ti kinaimbag ni nanang kukan ka. Saan mo't manang Jonah? Anyasan? Kano mabamban no ganti na ka makitang tangdan. Tapno dala maitid na kwartakan ka. Kita mo ba sita? Di mo maparigatan dyan inak. Bumawi akto ka ni nanang Lusing manang. Na makaturpusak to. Siyak matimang tulong ken ko na. Ayawan latamok ditan. Sigurado na makuturpus ka, malipata mo ni nanang. Sa anak akasta manang. Dakkel ti utang ko na imbaga nagam ka ni Nana Lusing. No talaga kayat mo ti makatulong ka ni nanang, apay lang agadal ka ngay. Iso pa paggastusan ni nanang day tapagadal mo.
Sigurado ka sana masayang ti sakripisyo ni Nanalusing para kanyak manang. Aga dala ka na imbang. Nanang, pagsardangan yun nga agadal na dya Christian. Siyak tupay nga anak yo. Sana nakapagkuleyo. Dahil tulaki din nga ampun lang. Di kag sao iti kasta. Ngamin adumot ti sakripisyo para kan kaidi. Ngaman niya ti inaramid mo. Nakiasawa ka adagos. Ay, panawan da kayon tumalang dahil dya Christian no makaadalun. Ay kat adamot kan kuana day tana. Basta siya. Kaya't kulaang atulungan ni Christian. Takaasimot. Awan sa bali amang tulong kan kuana. Kan sayang ti kinalaing na. Kan talaga nga interesado nga agiskwela. Iso apang nga asim. Baybay anak iti kayat kong aramidan. Tanapig sa akpay mat. Kabailak pa'y tagtrabaho. Ay na, kamaudyanan na. Nakaturpos ka matlaangan, Christian. Nakaragragsakak para kan ka anak ko. Agyaman ako na iti adwa sakripisyo yu kanyak, nanang. Dakkel ti utang ko na imbaga nagam ka na kayo. Nakaturpos ako niti kolehyo. Huwag nga ron. Kasta kumamot tarapaap ko para iti anak ko. Nga mas pinili na mo't tinakiasawa. Itata nakapagturpos akon, mabalin nyo mo't ti agrelax, nanang. Una, makaangasak mo't tawanan paggastusak. Apa man amalpas ti board exam ko, agbiro ka kadagos iti pagtrabahoak tapno matulungan kayo. Nakaturpos mo't gaya mo na dya, Christian, bakit? Ay, huwag nga ron Awanan, sigurado panawan na ni Nanang. Sayang, tinagrigrigatan na pinang paadal na kan ni Christian no panawan dan. Makamumatan na. Dinto mga mindum nga giti sa uidi. Natangkan ti ulo na. Namnaman na siguro at tulungan jampon na ah. Anya kumamat ti tulong day nga ampon ka ni Nanang ngay. Kananyat bibiyang na. Kat saan na matakab kabagyan. Ayawan latamukon. Adu ti ampon aman naging bubukod. Nang pautangan daman iti kwarta. Kasapulan mi unay. Gipit kami. Agtrabaho kay mat ngamin iti asawam Awan pa'y mat anak yu asuportaran nyo. Agtrabaho kayo mo ngamin no kay kayat yu. Saan no saan? Di yu lay diritso no di yu kaya tagpautang. Awanan kwarta. Agtrabaho kayo ngamin. Tapno adda pangalaan nyo iti kwarta yu. No siyak nga anak yu tagkid daw iti kwarta nagadwa sa uyaw. Ngam no jampon nyo, ikan nyo adagaws. Madimot ti kasta nga rami diwa. Adda paborito yu. Oray ko manupod no nga anak yu. Ngam samot. Ay na anak ko, di kagsaw iti kasta. Tawan mo't idaddadumak kada kayo. Kanpod numot nga awan kwarta. Sige, mapana nga rodan. Makapaawan ganas ti kastoy. Limabas mo't ni Christian ni tay maray. Papanan na, nakapustura mo't. Adda interview na ita, Mare. Ay, no kasta, nag-applyan iti trabaho na. Wen, Mare. Saan ka nagbiddo, tanang paadal kuana. Ita, nakalpasan. Kat sigurado nga iti mabiit, makastra ka iti trabaho na. Wen nga rod, Mare. Nga isumot ti pag-imunan ni Jonah nga anak ko. Anya kumamat ti pag-imunan na ngay. Wen ata pinagadal ko kano ti ampun ko. Kat iso amis mo nga anak ko kat saan anak kaadal. Kat basol na at anak ya asawa mo tadagos. Wen nga rod. Dayta ti di na mapanunot, Mare. No agsasao, kas labasol ko pa'y asaan anak kaadal. Ay, naimbagpay ka jampon mo, tamadlaw ananakam. Ay wen, pudno dayta anak ko na, Mare. No kas jay siguro mat ni Jonah. Siya kun ti karagsakan nga ina dito'y rabaw ti daga. Agam saan mo't, taagdo madamot iti ugat. Naawat ako niti trabaho, nanang. Addan pagtrabahoak. Ay na, nagsaya atin anak ko. Kablaawan ka. Kat pagyamanan ta ni Apo Diyos, taimpangag na ti kararagta. Una nang. Kat nagsweldo ak, gumatang tayo adagos iti materyales para balay.
Taparinovate tayo ti balay tayo. Ay nasaanen. Agurnong kakit di iti para ken ka anak ko. Tapno no mga asawa ka, adaram atem. Makaurnong agtulat ta nanang. Masapo lang matarimaan to'y balay tapno saan nga agtadtad no agtudo. Ay kat makamuka nga ro da anak ko. Saan kayo ang nagdwadwaan ng tulong kanya kiti kasapulak ti tulong? Iso nga ita, bay andak iti kayat kong aramiden para iti pagsayaatan nyo, nanang. Ni, nagadumot ti materialis diti balay yun, nanang. Ginatang ni Christian Dagita anak ko. Ni, dakkel mga rotisweldo na. Napintas ti trabaho na. Naipakat na ti inadal na. Ay, no inggaad mo kumamot ti nagadal iti. Nalabit, nasaya at kumamot ti biyag mo ita. Ah, Malasa na balin. At damot laken ka amang papintas iti biyag mo. Agsalukag kayo nga agasawa. Di kay agsadot-sadot, tapno at dalat ta pangalaan nyo iti igatang nyo, iti kanan nyo. Imparinovate mo't gayam dan nanang ti balay dan. wena, pimintas je balaydan. Impatarimaan ni Christian. Talaga nga asinsadon na diyang ampun Kuwana, ado ti kwarta na, ngam gapo kininanang. Inga ka dumawad iti kwartana Ramanan tamad ti sildo na. Ninanang mo tinangpadal ken kwa na. Apay, nawan ni nanang nakaadal nga raw nalaman. Un nga roda? Ay, iparanod na mo't tinagbamban no ganti inak. Ni, si kamat gayam manang Jonah. Sumra ka Ang awan ni nanang, adda na panan na. Sana ni nanang tigagarak, si katikayat ko ang makasarita Christian. Ha? Apay ka di manang? Kaya't ko lang ay palagip ani nanang ko tinang paadal kan ka. Diyak to malipatan dahi ta manang. No kasta nga rod, ikanak mo tayo ti kwartam. Abu nga ti ado arigrigat ni nanang ko kan ka. Ha? Rumbang lamang ibingay kay ti kwarta tane. Mano atawan ngay nagawan nak. Inagaw mo ti atensyon ti inak kanyak. Imbes asyak ti kan na iti kwarta saan. Imbes asyak ti pagadalan na. Si kamo timpang pangruna na. Mano ti kasapula manang? Uray jismil pa'y laang. Awan mo't igam ko akasta agatad manang. Kan adda ngamin nagastusan mi kaninanang. Mano nga raw ti maited mo. Diyak kayat ti gasutlaan. Ribo ti kayat ko. Numabalin saan ngagpababa iti 5,000. Ulita ka, ninanang ko tinang paadal kan ka. Iso arumbang lang agsubad ka kanyak nga anak na. Di kalagbain ijay adim. Nagdakkel gayam ti dinawat mo a kwarta. Kat karbangan na timang tad iti kwarta, tada kayo kang arti ng paadal kan kwa nananang. Anyan. Kalpasan at tinagtagibas sityo jay tao. Dawatan nyo magayam iti kwarta. Nagado nga kakamadi nga imbagbagayo iti kankwana. Agtrabaho kayo nga minanak ko. Sumapol kayo iti pagkwartaan nyo. Saan akasta nga agdawdawat kayo latan iti kwarta asaan nyo mat anagbanukan. Nagaduma nga ipagbagayon. Diyak ngamin kayat apanunutan ni Christian nga ipagpabayad tayo ti tulong ko kankwana. Katrumbang lang agbayad at ada ka nga rod utang na imbaga nakam. Di bayadan na. Noan yaman tinaragpat ni Christian ita. Dayta kat gapumot la iti sakripisyo na. Ado tirigat na iti agad-adal pay laeng. Taigid-giddan na ti sumursurot kanyak amakitangdan bayat ti panagadal na. Di kay mamagbalin abayas nanang. Ipadlaw yu launa yan anapat patagda diyang ampon ngam siyak nga anak yu. Apay aya kasta kayo. Di naklang amin maawatan, anak ko. Ipakpakaw. Sige, mapana kon. Awan mo lat na saya taturungan day ta saritaan. Awan bagastan lakay. Awan bagastan kahit siyak man tireng-rengemaon. Kasino kumangay? Kasi kamat ti lalaki. Si katag diskitar. Masadutak. Amumait na nasakit ti sakak. Masadutak arumbar di ti balay. Sika na,
Inka dumawat ka ni nanang, tama nga nun, nagswildon jampon na. Mabain ako nga karadawat kadakwada. Sapay no dumawat ak iti kwarta, nagado nga ibagbagan ni nanang. Agad talaga kasta Palabsimlatan iti bangir alapayag mo tanyaman ngay bagana. Ay, makauma mati kastoy. Apay si kalangay ati mamuma. Nakarkaro kanyak Ha? Mamuma akon iti kinarigat ti biyag. Kunak idinwag nam ayak iti denam. Ngamsan mo't kayam. Nagluko kan? Siyak kumatirumbang nga mangibagay ti kastakot. Kadagpay sumad. Kunak idinubak nang kayaw. Kunak no ado ti sanikwayaw. Ngam awan mo't kayam. Isano ko nam umakan. Nakarkaro pa'y kanyak. Jaklay padlaw kan ka. Aniya? Nanang. Nay, apa yun anak ko? Anyat sang hitam. Mala, sumrag ka anak ko. Ni Marso nga asawa ka? Pinanawan na kon. Si Morotan iti sa bali a babae. Anya, Adanam amo na iti biabak na nga babae kat nagtaraydan. anya. Ay, darom ko ida. Ada ebidensyak. Ada nabasak iti convo da iti babae na. Inye screenshot ko amin. Ay na anak ko, kasano nga rod ang makadarom ka. Katawan mo't karbangam. Nalipatam ka din asan kayo ang nagkasar. Ha? Kanayon ko idi nga ibagati pa nagkasaryo. Ngam kunayo nga awan kwarta a pagkasaryo. Nanang. Iso abay-bay amon no simurutan iti sabali a babae. Sadot matlaang dayjay nga asawam. Nakasapol siguro iti mangbiag ken kuana. Iso nga insukat na kan. Kasano akpaitan ngay. Agmay-may sa ako, nanang. Ay na anak ko, ubing kapay. Makasapol kan tupay iti adayo anasaysaya at ngam dayjay alalaki. Manganan manang. Nakaluto kamin kaninanang. Ay, pasensya ka na. Diyak pa'y lang makatulong, taglaladutak mat. Diyak pa'y lang amin nakamove on iti inaramid ta asawa kanya. Ala, di ka ko magpulkok manang. Lipatan mo na di alalaki. Tulungam ket di tibagim, tapno saan ka may stress. Agsakit ka ano kasta. Ay, nagrigat mo't nga rin ti makailiw-liwag. Kasla diyak kabalan. Panagrik nagkatawanan ti mangipatpatag kanyak. Adda kami kaninanang amang ipatpatagkan ka manang. Agyaman na, Christian. Uray sa anak ka nasaya at kan kay ti kalabas. Nagsingpat kalat ka kanyak. Ala, lipatan mo na tama nang. Umay kakit din tamangan tayon. Sige lang. Sa anak pa mabisin. Awan ganas ko amangan. Kaya't ko kumataga brunanang mawamot kwartak. Kat no disidido ka, mabalin mo ti agpatulong kin ni Christian anak ko. Mabainak mo't ngagpatulong kan ko na. Pagbainam ko ma, kat kaslakabsat bunday chay. Wan nga rod manang. Awan ti ron nga pagbainam. No kasapulam ti tulong, si dada anak at tumulong. Oh, anyat kayat mo. Agabrod, wano agiskwela. Mabalin mo nga ituloy ti panagadal mo manang. Tulungan ka. Saanan? Bakit ako nasumrok iti pagadalan? Agabrodak latan. Diyak kaya't tagnanayo nakastoy. Kaya't ko kumamot ti makaurnong. Ala nga rod, taykan kay ti busbusem nga agabrod. Ay na, agyaman ak nga rod, aading ko. Hello manang. Kumusta kan dita abroad? Kastoy medyo narigat ngam anong saka. Tani, adaak dito yun. Wana? Talaga kasta manang. Basta lakit di saan ka mabisinan dita. Saan matkit di ading ko. Ay na, nagrigat gayam ti trabaho dito abroad. Akat kumusta ni nanang ngay? Maditirik nana, ngam impacheck up kon manang. Anyat ko na't doktor ngay. Pagtrangkaso. Isong init kan ti agas na. Mala, si kapay lang aron ti makamo ni nanang Tani, adaak mo dito adayo. Un manang, awan ron ba nga pagdanagam ka ni nanang, tadyak baybayan.
Agyaman nak. Christian, ulitak tagyaman ka nagkidaw iti pamakawan kan ka. Sorry iti nararamid ko iti kalabas, Wan. Namiris kong dagiti bindot ko. Kat agyaman na iti panangipatag mo iti inataading ko. Nga uresan mo apod no nga ina. Agyaman akmat ata maawat na kung akabsat manang. Tauray san tayong agkabkabagyan, ipatpatag kay lattakan nanang. Da kayong tipudno a pamilyak. Kasta kami matkan kaading ko. Agyaman akmanan agan-anad kayo kaninanang dita. Un manang, agan anad kamat dita. Ni Apo Diyos timang tarabay kan ka dita. Biyag di tao. I love you, Mara. Jak mauma amang ibalbalik ka si Tideta. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat, Jude. Kat sapay la kumata di kan tumauma kanyak. Saan to, Apolos? Mara, sikat ipagtaytayi kan ti lubong ko. Sikalaang ti babae anakarik na kiti kastoy. Ikarik, sikan ti mauding ayatek. Agyamanak numatakdaram day ta akarim kanyak, June. Kat daytoy mo ti maipasigurado kan ka. Jakton agayat iti sabali. Sikan tinaglandingan ti puso kan ayat ko. Ayaten kan to'y tagnanayon. Apay, Mara. Ko, medyo maulawak. Ngam awan daytoy. Ay, agbinulan ak namin. Gagangay iti may sa baba iti medyo maulaw no kasting agbinulan. Sigurado ka, Mara? Honey? Wen, ala, ituloy tan timangan. Ngam si kalatan timangan ta saan ako na makapangan. Buyaan kalatan, Jude. Anya? Nang restaurant kayo manen? Iha? Wen, Papa. Sorry. Ay, Mara, anak. Saan kumamit anatangkan ti ulom? Lumabalin, liklikam ti mangan iti roar. Taado ti maiparit amakan kan, anak ko. Saan na bale, Papa? Pasigmat anatang tikinan ko. Oray, pay. Di mula mo no anya dagiti mailala o kadagiti lutlutun da iti roar. Sorry, Papa. Saan mat amabalin atsak danggayan tinobyok amangan? Amangan no anya pa'y timakunana. Panagkonak. Nasaysaya at no ipudno mon kini Jude ti may papalit ti salonat mo. Mabutengak, Papa. Amang ano panawan nak. Dita ti pangsubukan. No napudnukin ka. Wenno saan. Please, Papa. Agtalinad ko mapalimad ti sitwasyon ko itinobyok. Pangasyo. Imposible adinan tumaamuan ti may papaniti sakit mo, anak ko. Please, saan pa nakasagana, Papa? Saan kumapay nga ita? Please. Pangsubukam ano, agtalay na atin panagayat ni Jude kanya mo no saan? Mabuti nga ka na. Sigurado nga minapanawan nak ni Jude no mamuan na ti may papaniti sakit ko. Ora sino mat siguro ti agsaad iti biyang na. Anda nga tamat mayat ang mga sawa iti adda kanser na. No bilang pagtali ko dan na ka. Kaya't nga sa wundat ha. Saan nga napudno ti panagayat na kanyam. Diyak kabala na mapukaw iti biyag ko ni Jude, friend. Iso di tayo ibagbaga ti pudno kasasaad ko kunkwana. Please. Agpagpakaasiak, Ana. Anay ko.
Nagsakit man ang tiulo, Papa. Sa nabali, iha. Talaka tumar ka ni ti pain reliever. Yanos mo, anak ko. Ana. Sino ti mawawag iti cellphone ko, Papa? Bibs ko may tagparparang anagan, anak ko. Ni Judayta, Papa. Please, pakisungbat yu. Ibagayo arimarak. Anabatik ti cellphone ko. Anya, agul-ulbud ka itinobyo iti kastangar aramidem. Alan, Papa. Rumor kayong dito silid ko. Sumbatan yun ni Jude. Sige. Mabitlaeng nga rod, anak ko. Kumusta nga iti kasasaad ti gayam ko, Tata? Dakkelan ti bukol iti ulo na. Masapol nga agkemo ti gayem mo. Balasan ko. Dakkel unayan ti bukol na. Kaasimat nga rod ti gayam ko, Tata. Uwan nga rod. Agkapsuta kiti kastoy mapaspasaran ti anak ko ita. Agkamang tayo iti Diyos, Tata. Isulangan ti mabalin nga pagpatulungan tayo. Adda kasi na. Patsak nga dinabuhay-buhay ang tigayam ko. Uwan balasang ko. Masapol nga isaganak ti pagik iti mabalin na mapasawak. Nasakit man. Ngamna niya ti plano ti Diyos. Masapol nga aklod. Ana. Mapukpukawan tinamnamak. Ana. Nangruna. No kita agtilangak iti sarming. Nagurutan dagiti buok ko. Epekto da tatekwa panagkimo mara. Hangka ko mga mapukawan itinamnama, friend. Ada kasi ni Apo Diyos, kumpat kalatakan kwa na niya. Hangka nga mapukawan itinamnama, ag-imbag kapay. Kasapulan kayo kan ni Papa. Noawan kayo amang patpatibkar kanyak. Amangan no nataya kun. No ipudnom ka ni Jude ti sitwasyon mo. Ad-ado kami kumapay ang amang andi nga kanyam. Mabit lang ha. Ni Jude ti umawawag. Hello, Jude? Hello, babes? I miss you. I miss you too, babes. Ha? Ape, kas na ti boses mo. Ang sakit ka di man. Gagangay lago-rigor da ito'y, babes. Makadlaw ako na. Kanayon niya gurigor ka. Umayag dita balay yung itamad lang. Saan, Jude? Awa na kay balay. Ayan mo nga, Rod. Adaag di ti balay ti gayam ko. Ni ka di ana ti dagdaramatam? Ha? Saan? Sa bali agayam ko, Jude. Kailiw ka, Mara. Kaya't ka makita. Sapay umadani man ti mansarita, Mara. Promise. Agkita tanto. Intun man sarita, Jude. Oh, adto'y ti pinagatang mo regalom. Para kini John, anak. Pinabalkot ko matan. Agyamanak, Papa. Kat, kabailam nga ron ti magim arumwar. Anak ko, kuyugan ka ang makisinarak kini John inton pigat. Diyak kaya't agpakita ka ni Jude, Papa. Diyak kaya't makita na tilangak. Anya, kasano nga rod ang maitad mo to'y regalom kan kwa na iti mansariyo? Pinanunot ko na imbag ti may papaniti da ito'y, Ana. Nasakit man nga klunan. Ngam kapilitan. Kay kayat ko na si ti pagtinagan ni Jude. Ngam ti sabali ti pagtinagan na. Ha? Uy, anya ka din datangay bagbaga, Mara.
Di ka nagkadkad. Sana narikat ngayatan ni Jude. Kan napintas ka. Patsa kamayat na kan tumutlaan tinobyok. Tiya kaya't tatangay bagbagam. Nupod numutla na patagakan ka. Patgam ti kayat ko mapasamak, friend. Ha? Makisinarak ka kan ni Jude. Taited mo ti regalo kan kwa na. Kat alaang mo ti regalo na kanyak. Tunggal dumteng ti mansarimi. Ada regalo ti tunggal may sakada kami. Agpakpaka siya ka na. Makisinarak ka kan ni Jude. Kat ipasig mo ti bagim kan kwa na. Marikrik-nak ngamin nga umadanin ti apit ko, friend. Mara, ti kayat ko. Sakbay nga ipulang ko ti biyag ko. Saan unay ang masakitan ni Jude? Tadakan to ang mga dingay kan kwa na. Sa dinutayan ni Mara, Ana, apay asan mo akadwa? Ay, akwa? Awatan pa man nga umuna di atoy. Regalo na kanyang di atoy, Jude. Ayan tinubyak ko, nak. Ay, lading itak Mara. Ngamjak ka bualan ti ipapaaramid mo kanyak. Ana, agsaw ka. Ayan ni Mara. Makaamuitan. Ay, kuha Jude. Tinasayat, sumurot ka kanyak. Mapantay yung balay da. Ijayan ti pang tidam iti regalom ijay gayam ko. Sumrek. Mara. Sorry ang kaduak ni Jude nga may. Mara. Diyos ko. Apay akas na tilang ama. Jude. Kwa. Anyat napasamakan ka. Apay nagkutong kamatan. Mara. Mara. Apay akas damat tilang ama. Ay, ayatan ka unay. Ay, ayatan ka man. Jude. Pakawanan no naginimadagkan ka. Tinasayat. Panawan kayo pa, Jude. Agsarita kayo nga na imbang. Apay, adi mo mapansarong karan tinobyam ita, anak ko. Ay, saanin, mama? Masapol asur-suruwo ko na lipatan tinobyak. Tapno sa anak tuon ay masakitan. Inton ison timapukaw itibiyak ko. Aniya? Iso aliklik ako ni Mara. Mama. Iho, ita akasapulan na ka genobyam. Kasapulan na ti presensyam. Apay apanawam. Diya kaya ti masakitan. Mama, iso asina ako ni Mara. Bagim lang ti pampanunutam iti kastagararamidam, iho. Ha? Di mo ka di mapanunot. Nga abangan no at dangagkabsot ti nobyam no masakitan. Gapo iti panangisinam kan kuana. Mama. Ing kabantayan ti nobyam. Asikaswam, takasapulan na kaitaagon daway. Saanin, Mama? Diya kaya tin tagpakita kan kuana. Aniya? Kung nagtumat ka na kayo, Papa, naupayan ni Jude kanyak. Tasana na nagsubsubli ni ti balay. Mga no, makumikom laeng, anak ko. Amok, Papa. Naupayan tinobyok kanyak. Di na kun kayat.
Di na ko naiayatan. Dinalikodan na kon. Anak, di kag panunod iti negatibo. Makapadakas ken katikasta. Tsak malaptan ti pakik ngagladingit, Papa. Dahil ti magmagak ka na kayo. Ano mamon ni Jud ti kasasaad ko. Sigurado adi nakton kayat. Anya ngay kat napasama kan ti pagbutbut ngak. Di na kun kayat tinubyok, Papa. Ay, sorry, tata. Basol ko no apay nga agladlading iti gayam ko. Siyak ti makagapo no apay nga naamuan ni Jud ti puno nga kasasaad ti gayam ko. Awan ti mapabasol iti daytoy ang napasamak balasang ko. Nasayat kiti. Tanasapsapa ang naamuan na ti agpaiso. Ket napanagnagan tayo mati kinapudno. Anarukop gayam ti panagayat na iti anak ko. No bilang pudno, anaupayan ni Jud, balasang ko. Rabin, ngamjak na tamaalat ito turogak. Manon arabiya kastuyak. Kanayo nagamapuyat, jak makaturog. Nga uri anyat aramidag. Nilatan mara tilinawon ti panunot ko. Uray kasano ti panangiwaksik kan kwa na. Jak matlat ta maiwaksi a panunutin. Apay akastoy. Jak maawatan ti bagik. Kaslag kupit ti barugang ko. Amang pampanunot kin ni Mara. Makonsensyak bet anang panaw kan kwa na. Masyarak bet latakan kwa na. Numalagip ko ti kinasayat na kanya kiti kalabas. Kaya't kun alipatan tinubyak. Ngam apay asumagsiksik latay ti panunot ko. Apay akastoy. Kasla makasangit ak. Ajak maawanan. Apay agsangit ak. Ajak matammo ti rason a pagsakitan. Abay. Agrubuhatak. Tamapanak iti ayan ni Mara. Naimbag nga oras yun. Tata, kumusta ni Mara? Sumre ka, Jud. Matmaturog latan ter aramitin ter anak ko. Malipod pimanaw ka. Awanen ka ganay gayan na. Di pa yan mangan. Anya? Di pa yagsaon no kasaritak. Agtangtang adlatan ti anak ko. Anya? Ala, mapan kay ti silid na. Iho, bareng makasaritampay ti anak ko. Diyos ko, nakakaasi tilang at tinubyak ang nagaturok. Nagkutong na yan. Mara, babes, andaak, o may kabantayan. Agring ka kuma. Kailiw ka unahin. Pagkawanan na. No ginandan ko, timang panaw ka. Sorry. Di nagpagtanahin di konsensya. Gapuy ti na ita planok.
Ay ayatin ka unay. Katjagayam kabailan. Timaya tayo ka. Magring ka kumain. Pangasim. Babes. Babes. Dag. Siya na ito eh. Tinobyo mo. I love you, babes. I love you too, babes. Agyaman na ka. Nakariing ka na. Ang yaman ta nagsubli ko. Sorry. No itaak lang ang pakita. Pagkawanan na kuma. Ikarig. Di kan panawan. Ambok akasapunan na kitagod taway. Isuadi ka panawan, babes. Ang yaman Chu. Agpaimbag ka. Wen? Laglagi pa ato na kita arapap ta iti biyag. Nakapsot ako, Jude. Iti mabiit. Ipulang kon ti biyag ko iti namarswa. Kadyak kaya't nagladingit ka iti usay ko. Babes. No sumapul kanto iti kasukat ko. Ni Ana, di kayat ko pagdatuna. Nasingpat ni Ana. Amok nga si kaswan na kanto iti husto. Di kanto agparikot. Iti kayem ko. No iso di makatuluyam. Sika, ti ayatek. Mataya ko ni iti mabiit. Iso nga ibawing mon iti sabali. Iriknam kanyak. Kat ni Ana ti kayat ko apang ibawing. Kayat ko makita na ragsak ka. Sakpay nga ipulang ko ti biyag ko. Kayat ko makita ti kinaswitiyo kini Ana. Tapno na ragsaka ka pumanaw. Babes. Please, di na ko nawagan iti babes. Nakasarita ko ni Ana. Katpatya ka di nakpaayan day chay. Sige, ag-holding hands kayo. Takayat ko ang makita ti kinaragsakyo. Nang runakan ka, Jude. Ana, please. Aramidin ta ti kayat na. Para iti gayem mo. Sige, Jude. Dato ti imak. Amuyo. Agbagay kayo. Ana, friend. Pangasima. Di mo baybayan ni Jude. Amom, no kasano ti panagayat ko kan ko, Ana. Kasta kumamuti pa ay mong ayat kan ko, Ana. Ana. Owen, friend. Di ka madanagan. Aramidak kami nga kay daw mo. Jude, mapatkam ka di tikid daw ko ani Ana ti ayatam. Uwan, babes. Mapatkan tikid daw mo. Agyamanak. Kayat ko ti maturog. Nabanugak. Kayat ko ti aginana. Sige. Aginan ka. Adda kami lang dito sibay mo. Saan da ka panawan? Mara. Naiturog kumat kayam.
Kabayatan ti panagdumog ko dito'y kama ni Mara. Awan ni Ana. Naghawid nga tan. Naimas pa'y latiturog ni Mara. Nagunagdag iti matana. Kudilangan tinang balkot iti tulang na. Babes, agreeing kan. Tagtumar kay tiagas mo. Aguray ka. Saan sabat na niyang agas ni Mara? Babes! Babes! Diyos ko! Naglamiis na kiti iman. Mara! Apay aninipasan nag. Ayatan ka. Balunan ti ayat ko, Mara. Jude, siya kanto tayo maisang abay enton kasarma itinobiyok. Ha? No kasta? Adan nobyom, Ana? Wan, nabayagan nga nobiyok ni Kevin. Ladi nga itak no, Jack matungpal ti karyak iti gayam ko. Ay, Jack nga min kayat nga paayan ti kid daw ti gayam ko, iso nga kampay idila ang dadya nga inaramit ko. Oray siya ka na. Agpada ta. Jack mat basta may bawing iti sa balit ti panagayat ko iti daydigayam mo. Iso nga itapay lang. Kablawan ka ni tumadani na panagkasarayo iti nobyom. Agyamanak, Jude. Kadsapay ako mata, makailiwliwag kan. Gapo iti napagtang tigayam ko. Kat patsak nga da napintas nga plano ni Apo Diyos para kanyam. Iso nga impalubos na nga mapasamak ti kasjay. Agpatipkar ka kuma. Agyamanak. Ana. Biyag. Titaw. Hello, Manong Louie. Nasayat met, kasi nung batan tawag ko si Kasunya. Itay pa'y nga awagan ka. Ngam di mo pa'y sumbatan met. Pasensya kan, Manong. Kalkalpas lang amin ti trabaho mi. Katapusan mo tan ita. Nagsuldukan. Inton bigat pa'y laang, Manong. Nayunan ti pawit mo Amumad nga do ti kasapulan ni tatang. Agas kano niya pa'y dita kayat na kanin. Wan, Manong. Di ka madanagan. Agpaw itak iti kwarta para kan tatang. Apaman amaalak ti sweldo. Itex na kadagos nung naipawit mo. Bye. Mabit lang, Manong. Hello? Manong Louie? Ay, inadap nan. Katjak pa'y nakasarita ni tatang. Itay pa ang makadlawak ason niya. Saan ka man na makaisam? Adda ka di parikot? Ay, kailiw ko laang ni tatang, friend. Kunak man nun ni Manong mo ti kinasaritam itay. One friend. Matlagayam. Kinasaritam kumamatan ani tatang mo. Dagos mat nga inadap ni Manong ti cellphone na, friend. Impalagip na lang ti kwarta nga ipawit ko. Anya? Sweldo adagos ti sinaludsod na. Idi sinong batak ti awag na, friend. Di nakpay kumustaan. No kumusta mat ti kasasaad ko dito'y Manila. Ay, una yan day takabsat mo, friend. Ngamnas kan nga agano sak. Taisumat ti mga asikaso kan tatang. No awan ni Manong Louie, sa anak matla ang makapagtrabaho. Adda ka di tinaipawit ni ading mo. Luwi anak ko. Adda, gambasit. Apa ya? Manula ang tinabati nga akas ko. Pasapol agumatang manan.
Nagpartak mo ta na ibusin? Hindi pa ba't na palabas abulan a ginatang tayo day jay anak ko. Kinmaysa, san amabalain ajak agtumar, ta amangan no kumaro tan annayag. Ano apiraso tinabate ya? 5 laangan. Mabalin pa day ta. Umabot pa iti sa nga pulong aldaw tatang. Kasano nga road? Irwaryo ta agas yo, tagudgudwag. Tapno umabot iti sa nga pulong aldaw. Anya, ay sana mabalin anak ko. Naala kong ti kwarta nga impawit mo, Sonya. Tiagas ni tatang amanong, di mo liplipatan. Wen, sangga ulit mo mat. Sa anak ba't ama naglilipat? Gumatang ka ba't lang itiagas kan prutas na? Saan ang mahilig ni tatang iti prutas, ading ko? Ibagam kan kwa na amayat ti prutas para iti salon at manong. Mala, wanan. Ikatangap to. Agyaman ak manong. Idapagong ti cellphone natin ko. Wan? Tadapat ti papanak. Bye, ading ko. Ni ading mo ka na iti kinasarita mo iti cellphone, anak ko. Wan tatang. Kumusta mo iti trabaho na iti Manila? Sana mabaling agsagid ay Sonya tatang. Tawan ti pangalaan tayo iti maigatang iti agas. Kandad dumapay masapsapul yo. Sa bali man ti bagbagam anak ko. Damdamagag, no kumustan di ajem, ije Manila. Kandi na pa'y mabalin ti mag-asawa tatang. Tapno matulungan na kayo. O sige, tarumarak. Kapay na nga anak ko. Sa bali ti sungsungbat na. Nagadayo ti sungsungbat na iti damdamagag king kwa na. Ay... Oo, nayin ayan ay jay aluwe. Nanang, nimat kasinsin Luigi Limabas. Naimbag pa'y da ita. At daakan ayon pagkrudo na iti motor na. Sigurado nga han nga kwarta ti inaramat na. Sigurado nga nagapumanan ka ni kasinsin Sonya dayjay. Sa bagay pangalaan na kuma iti kwarta na. Kaday tama bisyo na ti ininto na rin na. Di na masango ti makipurdiya. Ay, naku nayupay nanang. Sayang. Imbis nga agtrabaho tapno makatulong iti kabsat na. Sa bali matararamidan na. Kaasi ni Sonya nga agtrab-trabaho. Kat iso, parelax laang dito'y probinsya. Parelax ka na agsaysayang iti kwarta kung nayuan nanang. Kunakla no asino tinakatugaw dito'y balkon. Si ka magayam manong timyong. Di ka na ilasin adagos. Kumusta kan? Nasaya takmat ini siya nga din ko. Adda ka di pa'y nabati nga agas mo. Adda pa'y. No ammom apay busan, ibagam adagos kiniluwi. Di mo urayan ang maibusan ka. Ammomot ang masapol nga inaldaw ti panagtumar mo. Wen. Ala, mabiit laang tagluto ak iti pangaldawan tayo. Sana makantigagara ka din ko. Kaya't ko lang tagaliwaksay. Mangaldaw ka dito yun. Tanaimas tilutwag amasida. Kastaya. O sige karon. Makipanganak karon dito yan. Sayang nga ang paiso. Imbag man tanalagip na Uncle Tim yung tipim masyar ito'y balay nanang. Kaya't nakanumot ti agaliwak sa hayan ako. Iso na lang takaslakin mo tong. Ay, wan nga rod. Nadlaw kumot da ita. Diyak nga rod nabigbig adagos itay. Hanmad nga kasya ti sigur nga pamagin ni Uncle ide niya. Wan nga rod anak ko. Ay baka naibusin ti vitamins kan agas na katawanan tumaran na. Wanuhan kit din nga mangmangan. Isungakin mo tong. Adda ka no pa'y matagas na anak ko. Yung kayon to sarong karan ay balay da. Nohang kayo nga busy tapno makasigurado kayo. Alawan, bisitaak to ni uncle mo numalpas dar aramito. Adangon, dadang. Lay, sa nino tinagapam si Kaluwe. Agsapabutan ti panagawin mo. Sa nino tinagturungam iti rabe.
nakainom ka. Kaya nakarugrugit pa'y takawis mo. Di ka matan maumumay ti arak. Agsasarunong mo ti salsalod suda malakay. Tagay sa lang mahinang kalaban. Dito lang, tinaginuman may tatang. Sa dino adita. Basta dita, tatang. Nagturid kang agmotor. Kasama mo manakainom ka. Delikado tag motor. Nukasta nakainom ka. Kasano aksidente ka. Kat awan ti makakita kang ka. Tangamin tatanggay. Negatibo tada ti panunot nyo. Think positive ka ti, tatang. Naibusin ti agas ko. Pasapul agumatang ka anak ko. Sapay manulangan ti kwarta na bati nga impawit ni Sonia, tatang. Anya, inggatang mo man siguro na iti arak nga ininumyo ka nagitig ang kayim mo. Kita anak ko. Saan apang bisyo ti kwarta nga ipawpawit ni ading mo? Panunutom ko mamutirigat di adim iti adayo. Sagpaminsan lang matatang. Anya sagpaminsan. Katunggal ang pawit ni ading mo. Inuman ti pagdiretsuam. Ala, umatang ako ni tagas yung tamat lang. Tamnawanan ta do sa uyo. Gatas, kanong vitamins ko ngay. Naibusan. Agas laang tigatag tatag. Numano apiraso ti umanayan tinabate a kwarta. Iso tigatangag. Anusan nyo manen agud-gudwain Anya! Di mo ba't impakaam mo nga umay kagayam insyang ading ka? Kimutong kamamanon manong. Manulaabulan asaan ta nagkita. Ay, way nga raw. Saan kan samot amang mangan? Mangmangan kami mat. Iso na lang takurang ti vitamin at ibagay. Insardeng kumutlaang ti panaggatas ko. Apay manong, insardeng ka din ni Sonia ti agpawit iti kwarta. Ada mo ti pawpawit na. Ngumdakdakkel ti mapaniti biso ni Louie. Anya? Kinapudro na aling ko. Agtip-tipidak mo't laang iti agas ko. Imbes amay sa tablet, tumarag iti may nga aldaw. Kagudwala again. Ne, apay ngay manong. Wen tawanin ading ko. Arak ti papanan ti kwarta. Tsak makasarita ni Sonia. Tay bagak kumaking kwa na ti mapaspasamak. Ay sus, saan mabalin ti kasta manong? Masapol a kumpletuam ti agas mo. Saan mabalin a magudgudwa ti agas mo? Sige, tay gatangan ka payla iti agas mo. At dapay mo't basit anabati iti kwarta. At da iti number ni kasinsin mo asonyakan ka. Josie, anak ko. Adamat nanang, apay aya. Ludan na mangarod tawaga. Anya ti ibagayo kanya na aya nanang. Babiit laang. Kitaam tiladawan ni uncle mo at imyong. Hala, kay motong matmanan. Wen, takurang ti ipapaunag na. Kunak man nagpawpawit ni insan Sonia iti kwarta ka ni manong na. Wen, adda ipawpaw iti kasinsin mo. Ngam saan mo't nga igatang ni Louie iti agas kan gatas. Ta iti bisyo na mo't ti pangigasgastusan na. Ay, nakita nga nag-iinom da kadagi di gagayam na iti sentro. Kan nakitak matlang nga kabarbaro di piyesa ti motor na. Oh, makitam day ta. Saysayangan na lang ti kwarta nga irigrigatan ti kapsat na. No jak pa'y sinarungkaran ni uncle mo. Jak maamuan ti kasjay akasasaad na. Hello? Asino da itoy? Siyak daytoy, Sonia ka anakan. Antiin siyang? Wen, imawagak tanapatag ti ibagakan ka. Ay sus, makapadanag kayo matanti. Anyat ibagayo. Kastoy nga ben balasan ko.
Nagpasyarak iti ayan nyo itay. Kat nakitak ti kasasaad ni tatang mo. Ha? Anyat napasamak kin ni tatang ante. Mano abulan laeng asaan ko nakita. Kat kimbutong din. Anya? Kurang siguro ti kanan na. Saan laeng adayta? Tip-tipidan kano ni manong mo ti agas na. Good waan na kanumag. Isenti kasinsin mo Diyos itiladawan ni tatang yo. Tapno makitam ka anakan. Agbambanugak ngagtrab-trabaho dito eh. Ngam kas tagayam ter aramidan ni manong. Di na amot agtungpal iti saritaan ante. Anya di ko namson niya? Agresign ka? Kapilitan Ay na, sayang mo't. Sapay kayat ni boss ti performance mo. Awan ngamin mga sikaso kan tatang. Ni manong mo ngay. Awan nam namaak iti dahi akabsat ko, friend. Napatpatag ti bisyo na ngam ni tatang. Anya? Day tatipod no, friend. Imawag ni auntie. Kat motor kan bisyo kano ni manong ko ti papapanan ti kwarta nga ipaw-pawit ko. Para kumakan tatang. Ay una yun. Nagpuskol mo tiro pa day takabsat mon? Isugayam adina kayat makasaritak ni tatang. Mabutang siguro no agipulong ni tatang kanya. Ngam, nag-resign ka? Pangalaam nga iti pagpaagas ni tatang mo, friend. Umdas mat siguro ti urnong ko, friend. Aglako aklaangan iti kumkumpur mi ijay lugar mi. At least, mabantayak ni tatang. Sa bagay, awan mo't lang peace of mind mo no kasta. Amangan no saan ka pa makafocus iti trabaho mo. Iso sige Sige ti makaam mo, friend. Naibusan ti bagas luwi anak ko. Gumatang kamay ko ma. Awan ti kwartak tatang. Nupiyesa ti motor ka na arak. O kailangan ka nga oray ikastosam. Gam na masapsapul ta dito'y balay. Awan apulaos. Nangip ipanam ngamin itimpaw iti ading mo. Amuyumot nga awan ti trabaho tatang. Kan maysa. Di yu biru ka ng ti kwarta nga inpawit ni Sonya. Ta idi pa'y napalabas alawas ana ibos. Di kan tumagamin agsapul kahit iti trabaho. No kahit yu timbangan, mapan kayo umutang yistor. Di kan sumanao. Ngala, hingga ipalista tinaga ni Sonya. Tamabayadan to, no da ipawit na. Di namot ngamin ang sungsungbatan di awag ko. Sikalat ako man ate mapaan. Naimbag kang ka tadda motor mo nga aramatam. Sayang ti krudo tatang. Pagpag na inyulatan. Ni, Uncle Timyong, papanan niyo? Mapanak umutang iti bagas di tayo store juice kanakan. Wi, katno adayo ti story ti Uncle. O ngaminan maisaang. Niluwi kumamatan at tinapan, tadamat ti motor na. Sayang ka no ti krudo. Masayangan iti krudo ngam saan nga masyan kada kayo nga magmag na. Mabanug kayo. Amo na nga darik-rik na anyo. Narigat ka sarsarita di kasinsin mo ka anakan. Talaga sa bali mo't ti ugali na. Sige, sumrak kayo pa lang itabalay. Mga na kayo ita. Aglutluto ni nanang iti pangaldawan. Ikan kayo mo't lang iti bagas yu tapno saan kayo nga mabanug nga mapan ija istoran. Ay na, nakababainan ka anakan. Agyaman aklaunay Sa dino tinang ibaunam kan tatang Manong Louie. Ne, Sonya. Di mo matimpakpaka mo nga agawid kagayam ita. Sa anak ko mga agawid, ngam napilitan nakta na damag ko ti kalukwan nga aramidam. Sa dino tinang ibaunam kan tatang kunak. Kwa, napanimutang iti bagas. Isupay laang ti binaon mo. Kat amom anak kapudpudot. Di ka mabutang no adadakas ang mapasamak kan kuha na iti dalan? Kasano kat di mo sungbatan ti awag ko. No inpawit mo kumadagos ti kwarta, idi nagtiksakin ka idi. Di saan ko maamabanog ni tata. Ay na, Manong aya. Di ka maasyan kan tatang. Urayam lang ni tatang Sonya. Agpasintro kami kadagiti gagayim ko ita. Bisyo manan.
Arak kan babae manan? Di bali ata singgilak pa ilahan Sonya. Awan agungan. Sonya, ay naimbag man ta nagawid ka anak ko. Una yan, tikas na alangayo, tatang. Nagkutong kayo matan. Baragsa ka na klaunay. Tanagawid ka anak ko. Ay, nakahiliw ka una yan. Kailiw kayo matan, tatang. Pangaasim, tati ka ko man nagtrabaho itadayo anak ko. Di kay madanagan, tatang. Agnegosyo aklaangan dito lugar tayo. Tapno at da mga sikaso kada kayo. Saan matgayam ang mapagtalkan day taluwi? Tapno at damad lang mangbagbagakan manong mo. Tanay, awanan. Dagiti biso na matantin into na rin na. No sana ti biso na ti papananti kwarta ngay pau-pauit mo. Igatang na iti pyesa ti motor na. Di kay madanagan, tatang. Saan akon nga umadayo? Sa dino tinagapwam kasinsin Sonya? Napanak gimatang iti agas ni tatang kasinsin. Ay, nanaimbag lang ang tanagawit ka. Saanan nga kakaasin ni Uncle Tim yung? Agyaman ak unay kadagiti na itultulong yu kan tatang idi awanak insan. Awan anya man na dadya kasinsin. Awan sa baling agtitinulong nohan nga data yung matlaang agkakabagyan. Dakkel ti utang ko ana imbag anakam kada kayo kasinsin. Lipat mo day jay. Ay, anya nga yan ti planom tadta. Agsubli ka ijay Manila. Saanin kasinsin? Agnegosyo aklaangan dito lugar tayo. Tapno mabantayak ni tatang. Ay, may mayat pay Naulaw mat ngamin ang jakabsat mo. Bisyo tin into na rin na. Hanan sa nga mo tararamidan nan. Awan lang aruden ti maitultulong mo dito balay. Agawid ka pa'y anabartak, manong. Apay, ano ti panpanakal mo kanyak siya Sonya ha? Awan ti ipanpanakal ko, manong. Oo, nagtrabaho ka lang dyan Manila. Kunam lang asino ka matan. Ay, aguli mo kan, manong. Maturog ka kitin. Alag dagit na ba itong tapumanawak dito abala? Masurunak lao na iti panagrupropam. Di ka agsaw itikas na, manong. Tauray sinay sayang mo ti kwarta nga impaw-paw iko. Uray no pinagbisyong ti kwarta para kumakin tatang. Uray no saan ka nagtungpal iti tulagan ta nga iwanam ni tatang. Awan apulos tinangag mo kanyak. Lala, ulan. Sigan dos to. Katsyak di kamali. Day takat ti jak kayat kan kamanong. Di mo ammo ti pakorektar. Di ka ba nanagan? Alagaw nagiti gamit ko. Tagna nagiti kalapaw na di tatapuldo. Makatawan tinapalabas. Sipon pimanaw ni Manong mo dito'y balay anak. Kumusta nga tanti kasasaan na? Limabas ti motor na iti paraangan tayo itay tatang. Nalabit nga inuman manen ti papanan na. Di ba't maumumay ti arak na di akabsat mo? Jak kayatan tag sa utatang. Dakasakto manen kan kwanan no at di ibaga. Di na kayat ngamin nga klunan ti bigdot na. Di na pa'y kayat ti mabagbagaan tatang. Awan nangag na kanyak, idi sinaysayang na ti kwarta nagrigrigatak apara kumakada kayo. Ngam no agsasao, kasla siyak pa'y tinakabasol kan kwa na. Bareng agnakam to anak ko. Sapay la kuma, takas tangag paiso, tatang. Nay, apaya magmag na kaluwi. Sa dinaw tinagapwam. Ito hindi kayong kondensyang. Itaman pa'y asaan ka anak ka motor. Invite ko ni ti utang ko ti motor konti. Anya? Dito ti pudnon ti. Ay, narigat at talaga ti maaddaan iti bisyo ka anakan. Ay, nailaw anak ante. Ngamawanan ti naramita. Tayo utang ko batin ti motor ko. Agbalbaliw kan ka anakan. Husto nga minan ti bisyo. Tulungam kit din ni ading mo. No awan trabahom, asikaswam ni tatangyo.
tapno makapagtrabaho ni ading mo. Saan na nanti? Santa ka sa pulan di balay. Kan adajak ka sa pulan ida. Si kakit dimot ka anakan. Amom ka di ano umay ni ading mo dito'y balay. Kat kanayon na asaludsudan no imimay ka dito'y balay. Tanabayag kanumot asaan ka nagaw-awid ijay balayo. Isuan na patag ka iti pamilyam, Louie. Makalawasan. Ajak nakikita limabas ni manong mo anak ko. Wan nga rod tatang. Wan no? Nag-out of town da kadagiti gagayam na. Tatang! Sonya! Tatang! Ni Manong Luwin sa matagtuk-tuk-tuk tatang. Inkalukatan ti daw anak ko. Kasla marigrigatan ti kapsat mo. Tatang! Mabit lang, Manong! Umayan! Diyan kung manusan ti sakit siyan ko. Ito rin ko may hospital ading ko. Ala, apa yan? Amay ko. Mabit lang, Manong. Tamang kita ak iti pagluganan tama pa ni hospital. Ala, mapadgar anak ko. Sa sumurutak mo ti hospital. Anyang iti ko na ti doktor tatang. Yak mo anak. Kasarsar itapay lang ni ading mo ti doktor mo. Ang mga nanyamot ti sakit ko tatang. Ikararag tayo Asapay ko tasan anak aro ti sakit mo. Naalam sigurong dayta iti kabibisom anak ko. Di mo ngamin amo ti mamagbagaan. Ni, adaytan ti ading mo. Sonya, anya ti ko na ti doktor. Naalam day ta iti nalabas sa panagin inom mo iti arak, Manong. Ken, magasanak ka di pa ading ko. Adda na maamaagasan ka. No isardeng mo ti arak. Ngam no natangkan lata ti unom. Amangan no agtinag day ta a kanser. Saan? Diyak pa kaya ti matay ading ko. Diyak kaya ti madali ti kanser. No kasta nga rod. Agbalbaliw kan. Tatang, at titikwan tayo. Paggatang iti agas yun. Oh. Ha? Nangalaam iti kwartam luwe. Tangdan ko nagdispatcher jayili tatang. Nagaplayak kas dispatcher. Kat naawatak mo tadagos. Ay na. Nagsaya atay nanak ko. Addan trabaho. Uwan nga ron tatang. Agyaman karon Adda igatang ko iti agas ko. Ay, itit kuntukin ni Sonya. Ta iso ti mangigatang iti daytoy. Naimbag man, Manong. Nasapa ka nagawid ita. Wala ding. Tapno makainanaak. Tamasapa man ang trabaho no bigat. No kasta. Adnan trabaho? Wala ding. Kat ikarik. Siyak mo't ti makaamoy ti agas ni tatang. Bumawi ak ita ading ko. Sayang, tagiting gatang ko di arak. Masayang anak, tunggal malagip ko. Sorry ading ko. Naimpang ko'y dawan kay eskan na ti kwarta nagbanugam. Dandaniak pa'y naaddan iti sakit. Naimbag at naagapan adagos. Ay na, agyaman nak. Nakaamiris ka matlaangan, Manong. Biyag, di tao. No kasta, agawit kan dito Pilipinas, ana? Wen saling, iso apagsaganaan yun ti anak yo. Taumay kun ikasar. Ha? Si kakit dimot, ana. Ni Alvin nga anak mi ati mangikasarkan ka, taiso ti lalaki. Ay wun gaya man niya. Agkait, anyangal daw ti sangpot mo dito Pilipinas nga, ana. Basta, mabitan. Makabulan laangan ti palapsan. Adda akon tita. O sige nga, Raud, di ka madanagan. Tabaro talaga ni Alvin nga anak may. Para kan kalaang. Oh! Nagmayaten adenggan saling. Wan, para kan kalaang ni Alvin, ana. No sumangpeten ni Ana agayemaw,
Sigurado nga raw da singiran na nagiti utang takin kwa na. Sapay dakkel agatad din na utang takin kwa na. Kasano asingiran na ta, kat agbalin to na manugang ta. Ha? Kursonada na di anak ta. Imbagak ngamin amabain nga agaram. Iso nga awang pay nubya na. Kay kuna naman nga dan nobya na. Kun kuna na laang dayjay. Ang amawan ka di, patpatsumot. Ay kit mayat ano dinan pabayadan ti utang ta bakay. Saan ka no nga ruden? Takas tamot ti kunana. No katugangan na tantaon, di na tansingiran. Kayat ka na yamam mo kadagiti dadakkel ko, ispi. Alvin, madanagan na. Di daan mo amay sang unano tinubyam. Anya ko mati maaramidan da. Siyak ti masurot, ispi. Siyak ti mga sawa. Saan nga isuda? Alvin, Nakasaganak ang mangilaban kin ka. Tay ayaten ka unay, ispi. agyaman nak iti dayta panagayat, Alvin. Ay ayatan ka mat unay-unay. Kayat kan nga ikasar, ispi. Iso nga ibagakon ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kami. Sige, ngam, kasla mabuti nga, Alvin. Amangan no sandak akayat aparakin ka. Saan man. Kayat da ka, ispi. Tinasayaat. Yamam mo kapay kadakwada. Sakbay ti idadanon mi. Nanang, adda kadwa kasi mangpait. Ni ispi. Nobyak. Naimbag nga orasyon, ana. Agmanoak. Ha? Ay, Alvin? Di ka man mangrabak? Ay, Sana ka mga rabrabak, nanang. Ni ispi ti bagbagak anobyak kada kayo. anya? Sige, sumrag kayon. Tay nak ituloy tararamida kaya kusina. Ala, umay ka ni ispi. Alvin, Di ka agbabaing. Tabumalay kan tumutin dito eh. Ipapabalay mo, wan? Juan, Alvin. Anya mo day nga anak tan lakay. Dilakat na kapili mo tani tinubya na. Mas daawak Kasla mauawanan iti babae. Dayjay pa'y mo ta babae ti naram na. Nanang, tatang, anya teraramidin nyo dito likod ti balay. Mangan tayo na. Ha? Mangan kayon. Sa anak pa'y amabisen. Uray siyak, sa anak pa'y mo't amabisain. Mangan kayaw. Sumaruno kaming taon kininanang mo amangan. Tatang, nanang, amok adiyo kayat ni ispi para kanyak. Ngam pangasiyo Tadiyo kumamot iparupala una itinubyak ti diyo panangayat kenkwana. Nagado amabalin mo nga armandita. Nga maapi aday jay pa babae. Anyalat sa dagiti kakabagyan kan kakalugaran tayon ngay. Noona no ti asawaam. Awan bibiyang ko iti sawan ti tao, nanang. Basta ay ayatag ni ispi. Kayat ko nga ikasar tinubyak. Ay saan? Ado dita mabalin mo nga asawaan. Basta saan aday jay a babae. Anyalat lang nga dagiti apo ko minton ngay. Pasig nga unanaw. Ay manyak. Oray siya. Diyak kaya katawaan da tayon tao. Pulay dagiti unano kun kunadan ton kadatayaw. Kababain. Kan di mo't aday bagbagak kan kang armam. Jay bak nang agayam ko ijabrawd. Ni Ana. Balasang pa day jay. Diyak kayat day jay, nanang. Anyat di mo pangayatan kenkwana. Kit ado ti kwarta day jay agayam ni nanang mo. Ay basta diyak kayat, tatang. Ni ispiti ay ayata. Iso ti kalay sa. Aniya. Aniya. Pasensya ka niti impakita da nanang kintatang ko kin ka. Ispe. Oh, apeng arod nga agluwa ka. Mababainak lang amin kin ka. Kin masyanak kin ka. Gapo iti sanda pa ng pampansin kin ka. Okay lang kanyak, Alvin. Sakbay anagawid tayo balayo. Sinaga na akong data a reaksyon da. Tapno sa anak unay amasakitan. Sinakbaya. Ispe. Man nakaawat na. Tauray asino mat siguro ti agsaad itibiyang dagiti dadakkel mo. Saan amaliklikan ti kasjay ajarda. Tadida ni namnama amay sa nga unano tinubiam. Wen. Saan arumbang tinaramid da?
Ala, pasensyaan talatidan, Alvin. Di ka nagliday. Nagyaman ak ispi Talaga nakasingsingput ka. Awan mapasamak akasar, Alvin. Anya? Ngam tatang, kayat mintag simpakin ispi. Anya nga minti kinayat mo iti dayja babae aya. Naimbag kumaano baknang. Baknang aya daya babay, Alvin. Saan tatang? Butlagayam! Mapay ngagpatay kalaunay kinkwana. Ay, basta saan mi akayat dayja babae para kan ka Alben. Tandaan nam dayta. Agtaraytan ispi. Anya, amang ano ad-adago mura dagiti dadakkel mo. Makaammo ditan. Basta si Katipilyak. Agyaman nak, Alvin. Ngam di agtaray. Amang ano dakdakis ti mapasamak no aramidan tatikasta. Sige. Basta din natang aruden. Anya, Adan nakam ko. Iso asaan arumbang tar aramiden dagiti dadakkel ko. Diyak kayat nga inakamandak iti kayat kong aramiden. may mayat kumamat lang no agkasarta pa'y nga umuna, Alvin. Kasano nga rot ang makapagkasarta? Kat saan mo't akayat dananang kintatang ko. Isungag din natalatan ispi. Ay, sige. Panunutak anay imbagday ta, Alvin. Apay nga awan pa'y ladya anak mau. Bakit? Ay na, awanan. Nagdanadan ija una ano ubyan na. Ha? Nagabangda ka no ija ili ti pag nagdandala kay. Anya? Talaga natangkan ti ulo na diyang anak mau. Mangibabain? Ay, masuronak nga rod. Surutan tantuman di anak ta. Amom nga rod tayang da? Wan, intad tigayam na ti address da ija ilay. Isumot la sana nagawi di kalman Kan isumot lang awan dagiti badbado nanditoy. Tanagtalaw gaya man. Anya? Napanan nagtrabaho ni Alvin. Iso nga aglaba akmatan. Kalpasan na, agdalos akon. Ha? Nagsubli nga ta ni Alvin. Apay nga ta. Adan samat na lipatan na. Umayan! Mabitlaan! Ayan ti anak ko. Ayan ni Alben. Kuha, napanan nagtrabaho na, tata. Ala, pastrakan na kamay. Sige, sumrek kayo, tata. Ala, mami nakawis mo tapumanaw kan ditoy, espay. Why? Alam amin ay nakagawaam ditoy. Tapumanaw kan. Pasensya ka na. Di na kami kumagurguraay. Ngumadang amin sa balay apang yasawaan may iti anak may. Anya. Wan, iso alading itin mi Hanggang nasaysaya at no panawa mo anak may. Tadi da kamot lasardangan ariribukan no di mo sinaan ni Alben. Nana, adan na pasamak iti nagbaitan mi iti anak iyo. Kahit anya kumanuad da. Apay, iti kasta kinabasit mo. Agsikog ka nga ta. Alan, ako kusam amin ay nakagawaam. Tapumanaw kan. Kung pangasay, di ka nagpagpakita iti anak may. Api-api nanawan nak ni Spay. Sa dino tayan na itan, nanang. Nakamiris siguro na. Asaan kayong agbagay? Isapi manawin. Sa pulag tinubyak, nanang. Bye-bye, Amon. Ah, Inala na nga rod amin nakawusnan. Pinanawan na kan sa pulang pailaay. diyak ngamin makontak si cellphone na. Di mo't adayaw ti lugar da. Amang ano nagawi din. Mapanak ije lugar da, nanang. Ay saanay. Apayaya di mo amo ti sao, Alben. Kas kalaubing nga nasuker. Nanang? Agsagana kakit na mabiitan ti sa sangpot ni Ana. Manipod abroad. Musta, Alvin? Okay lang, nana. Nana. Si Kamat. May mayat siguro no. Manang tiyawag mo kanyak. Wano. Anak ko namlatan no iso.
Ha? Ay, wan, ada pasalubong ko kan ka. Oh, adoy. Nginginaan, Arelo. Ha? Awatam. Saan, nana? Alakit din. Awatam on. Adoy. Adapay na yun dayta. Oh, ipadas mo man. Ayag mo ti imam. Ha? Ha? Oh, aday ta. Wow! Bagbagay mo. Eksakto kan ka. Ala, kababain na, nana. Di kag babayin. Kan, wan gayam. Kayat mo ti motorsiklo? Gumatang tay ti motorsiklo. Ha? Kwa? Saan? Ay na, mabain la day ta. Ha? Kaya't nakaday, ana. Tatang? Wan, amo ka man nagbabain ni Alvin. Tasaan amatagtagari. Sige, agsarita kayaw, tay nakmangalay ti merindayaw. Oh, at ti pagkatang yu iti merienda. Ha? Agyaman ana. Anak ko, ado ti utang mi ken ni Ana. Ngamno ikasar mo, di na kamin singirin. Unay mo tintikas tangan aramido nyo, nanang. Siyak ti pagbayad yo iti utang yo. Unay kamatan, anak ko. Apay nga nga imutang kayo kinkwana. Kalpasan na, siyak ti pagbayad yo. Ala ka din, nasing pumut ni Ana. Kanada mabalin na itipihag. Nakunana kanyak, ano agasawa kayon, asikasunyo la kanon tinegosyo na. Dua kayo ang mangimanihar. Alan, anak ko, agpagpakaasiak, dakkel ti utang mi kankwana. Iso please, umanugot kan. Jay lugan ni Ana ti simbang kita man ni nagpintas ti lugan na ni. No asawam ni Ana, kukwam tunday talugan. Saling! Umay nagtulungan, taadutin sagput ko. Umay kan anak ko, sabdan ta ni Ana. Ispe, no sa di naman tayan mo ita. Kaya't ko ti agkid daw iti dispensakin ka. No aramidag ti kastoy. Manon abulan ngay uray ka. Ngam di ka simmang pahit. Pinanawan na ka di ka man lang nagpakada kanyak. Awan amo ka nagbasulak yun ka. Ngam no apay basta ibati naklatan. Iso apasensya kan, Ispi. No ikasar ko ni Ana. Pakawanan na kuma. Agyaman te manugot ka dito yan balay ti pagnaadan ta, Alvin. Inton bigatan ti kasarta. Nakasaga na aminan ang maaramat para iti kasarta. Ana. Apayatap-tapayaam ti ulom. Nagsakit ti ulo, Ana. Jakla kayat nga ibagakin ka. Apay. Jaka mo. Masansan ti pa nagsakit ti ulo. Grabe ti sakit na ita. Anya, tinasayaat. Ipan ka iti doktor. Mabitlaang isaganak ti lugan. Kumusta ka na ti anak ta, Saleng? Lakay, adda kanot sumur iti utak ni Alvin. Kahit kasanon ti kasarda ita. Ay, awanan may tantan pala siguro Masapo la maopera jay anak ta. Umay kami mahan, Ana. Kumusta ni Alvin, Ana? Kasjay. Barigatan lata. Manipod na opera. Simabalin ti attitude na. Anya?
Ala, sumra kayo, takitaan nyo ti anak yo. Adda iti silid mi. Agyaman kami. Sino kayo? Apay, di na kami mabigbig, Alvin. Kadwak ni tatang mo. Diyan ka mo. Aday wandak. Di kay mo ama mo. Ha? Apay nga akas tamod tinti bagbagaham anak ko. Saan kayo nga mo? Saan kayo mo? Kastan ti Jarna, manipod na opera. Ngam agsublinto matla ka no ti normal a panunot na. Ay na, anak ko. Una yan ti kasta na pasamakan ka. Aywan, agtumarkan iti agas mo, Alvin. Umay ka. Pumanaw ka. Pumanaw ka. Di ka mamo. Di naksagidan. Burangan! Ha? Ay na. Di mo pagsawan iti kasta ni Ana, Asawam ni Ana. Ay, Pumanaw kayo. Pumanaw kayo dito. Saan kayo nga, mamo? Mangan kan, Alvin. Subuan ka. Ay, apay at tinipay mo ti plato. Anya kamutan, Alvin. Kastala ka na yun ang aramidam. Tunggal pa kanon ka, tipayam. Panawan daw dito. Aglablabos kan. Mapoy-puyatan aklangarudan ang mga asikasukan ka. Dinakpay ka asyan mat. Makisama ka mat, Alvin. Kinasayaan. Itulod ka laangan iya balayo. Saan kan ang maanusan nga si kaswan? Lading itag, ngamso ko akon. Jak maanusan ti anak yo. Isasublatan yun. Anya? Di kay matanagan. Saan ko nasingiran dagiti utang yo kanya. Basta da kayon ti mga sikasukin ni Alvin, tamarigatan akon. Ag-surrender ti bagi. Total, saan kami pa'y matanag kasara iti anak yo? alakat, Ana. Sige nga, Rod. Ibati mo ta anak mi dito'y balay. Kat, agyaman kami ititulong mo kan kuana. Naimbag nga oras yo, tata. Ha? Sika? Masikog ka? Wan, tata. Agpakpakaasya. Palubusan dak ko maamang sarong karkin ni Alvin. Ha? Nadamag ko ti panagsakit na. Iso nga karigatak timay. Mala, sumrag ka. Agdiritso ka ni tisilid ni Alvin. Alvin, apayakas tayo matan tinagtungtong palam. Ha? Alvin, agpaimbag ka kuma. Mga anak man. Mabisinak. Mabit lang ha. Inak mga lady ka ng iji kusina. Ayan ni Ispay. Bakit? At ijay silid ni Alvin. Masikog kayam ni Ispay. Wan nga, Rod. Kat naibaga na ni Alvin ti ama ti sigog na. Ay, nagsingpert ni Ispay ang mga asikaso iti anak ta. Linabaran na itay. Wan, nakaanos. Sana kas ka ni Ana. Uway, nauman ni Ana ang mga asikaso ko ni Alvin. Iso nga insublinan kadata ti anak ta. Ay, lakay. Dinto nga tamauman ni SP ang mga asikaso iti anak ta. Jak amo paliiwan ta No kasta, pag naudan ta payla dito'y ni SP. Kit kapilitan takayat naman nga si kasuwan ti anak ta. At dayta, nalabaran ka manan. Kan nasukatan kan Alvin. Kasta
Umisam ka. Agpaimbag ka, wan. Tani, dumakdakkelan tay tiyan ko. Adanton anak ta, Alvin. Wen, naimbaga kon. Amom, Espey. Manipod dimdan ka. Kasla simmaranta ni Alvin. Ininutan ti panagimpag na. Nana, Ay na, agyaman kami kan ka, Espey. Wen, balasang ka. Agyaman kami kin ka. Ken, pakawanan da kami. Iti naramid miking ka iti kalabais. Balasang ka. Uwan balasang ko. Sorry talaga. Kapo iti panagtagtag ibasit may kan ka inay. Pagbababawian mi, Espey. awan anyaman na, Nana. Tata, lipatan tayon tinapalabas. Kat ikarit, nga aginggat ka ba ilak. Asikaswak ni Alvin. Ay ayatag ti anak yu, Nana, Tata. Ay ayatan ka, SP. Ay ayatan ka mat, Alvin. Unay. Agpapigsa ka, wen. Dani, dandanin ti panagpas ngay ko. Wen SP, agpaimbagak. Para kada kayo iti agbalin nga anak ta.